Друзья, посмотрите, пожалуйста, следующее видео. Вы своих детей научите казахскому языку или нет? Я своих детей научу русскому языку. А казахскому? А нахуя? Кому нужен этот казахский язык? В Америке нужен этот казахский язык? Нет, нихуя не нужен. Друзья, именно вот таких провокаторов, как эта особь, нужно судить по всей строгости нашего закона. Потому что нельзя на казахской земле ущемлять единственный государственный язык казах тиля. Она говорит, кому этот ваш казахский нужен? Казахский нужен казахстанцам, всем тем, которые живут на казахской земле. Ведь на нашей конституции даже указано, что в Казахстане единственным языком является именно казах тиля. И долгом каждого гражданина нашей страны является овладеть госязыком. Кто их научил в жопу, в туалет ходить? Русские. Тот человек, который до прихода Петра I даже не знал, что такое мыться, оказывается, учил казахов мыть жопу. Запомни меня, умник, когда твои князи купались в болотах с лягушками, именно мои казахи парились уже в бане. Ты, наверное, забыла, да, кто с тебя снял лапти, кто отменил снохачество и кто как-то попытался сделать так, чтобы вы перестали бухать. И кто вам дал государственность? Это казахи, золотоординцы. Ты запомни это раз и навсегда. Не надо переворачивать историю. Не было бы казахов, не было бы и твоих предков. Кейінгі балалардың түгелдей орысшаға бару деген соған тоқтау салу керек әртүрлі жолменен. Енді ана бағана айтып отырдым ғой. Ақмола демесе Қараөткел. Астана деген сөз мен айтқым келмейді. Ақмолада мола деген сөздің өзі қасиетті сөз. Ақмола деген белый могила емес. Ол кәдімгі ақ мавзолей деген сөз ғой. Сонда Ақмолада 80% қазақ. Және соның 80% тең жасында 90% жастар. Сол мектепке барған, бірінші жасқа барған балалардың 40% орысшаға барады. Оған алдында 60-70 жыл өмір тұр. Сонда не болады? Оған бейресми түрде үгіт насихат жүргізу керек, тоқтау салу керек. Ертең балаларының болашағына балта шауып отыр ата-аналар. Заман өзгереді. Қазіргі кинолар қазақша емес, қазақша киноны қолдау емес, шала қазақша киноны қолдайық деп айту керек деп солай айттым да енді. Расымен ашығын айттым. Біреу жақсы көреді, біреу жек көреді. Сосын барып кейбір адамдар жек көріп қалады, ешқандай еш жерде шақырмайды деген сияқты дүние ғой. Жек көрінішті болып қаласың да, жексұрын болып қаласың. Әсия Бақдәулетқызы деген журналист, өзі кинотанушы, қазір Лондонда оқып жатыр. Өткенде осы кинолардың барлығын талдап, керемет бір мақала жазды. Соны кейін мүмкіндіктерің болса оқысаңдар болады. Сол жерде құлдық сана деген ойды көтерді. Қазақша қазір соңғы кезде түсіріліп жатқан кинолар, енді шала қазақшалығы бір төбе. Жаңағы байлар орысша сөйлейді, ал ауылдың адамдары қазақша сөйлейді, бүйтіп жүреді, мүсәпір болып, сондай бишара болып. Ал жаңағындай қалада тұратын байлар, ақшалар барлар орысша сөйлеп, былай бүйтіп жүреді. Соның өзі құлдық сана дейді, ана жақтан келе жатқан. Вообще, вы представляете себе, насколько у нас недружественная среда для казахоязычных в Казахстане? Она ужасно недружественная. У нас в большинстве мест не только меню, документация на русском до сих пор. Казахоязычный человек не может нормально не обслужиться ни в одном месте нормально, ни в банк нормально обслужиться пойти. Везде надписи все наши с ошибками. Это настолько, да, до сих пор, настолько неуважение к языку, когда я вижу в Алматы гуляю, везде надписи вот как минимум в день одну вижу надпись с ошибкой ужасной. Это настолько наплевательское отношение, что просто в Гугле перевели и выставили, да? Что ты приходишь, блин, кофе купить, тебе нельзя, ты только на русском можешь прочитать. Хотя, блин, почему ты обязан русский знать? Ты не обязан русский знать. И вот когда мы говорим, что права ущемляются и человеку просто тяжело жить, нам говорят, вы там вот разжигаете. Какое разжигание? Это же просто про справедливость. Когда собирали материалы, очень много я сообщений, писем получала, интервью брала. До сих пор невозможно устроиться, даже полы мыть, если ты не знаешь русского. Вот действительно, даже полы мыть тебя не возьмут, если ты русского не знаешь. Насколько это справедливо? Я уже не говорю про работу хорошую, банк устроиться. Это вообще невозможно.
Почему так до сих пор? Вот это же ужасная несправедливость. И там бедные дети, они приезжают здесь учиться там студентами, и им приходится что-то там учить, чтобы устроиться официантом. Ну, блин, это же вообще несправедливо. Вот про это, когда люди это видят, естественно, у них будет гореть внутри, естественно, у них появляется ярость. Потому что они не приехали куда-то там в Россию, да? Ну, да, они в Казахстане у себя дома сидят. Cancel culture айтып жатыр. Cancel culture мен қолдаймын бұл жерде. Қазақша сөйлемесеңдер, Қазақстанда бизнес жасамаңдар. Қазақша мәзірлерің болмаса, Қазақстанда бизнес жасамаңдар. Әсіресе қазақ кофе деп өздерінше бір андай пафосный ат қойып алады да. Ол қай қалада болды сонда? Астанада. Қазақ кофе, иә. Оның бәрін мен 100% қолдаймын. Ол болу керек. Бизнес жабылды ма? Бизнес жабылды, иә, жабылды. Заң ғой еще. Жабылып кетіңдер, қазақша сөйлегілерің келсе, жабылып кетіңдер. Одан кейін екінші нәрсе, жалпы Қазақстанда әлі күнге дейін мен айтып жатырмын ғой, мысалы, Астанадағы отырған элиталар, олар орыс тілді бәрі орысша оқыған, бәрі орысша сөйлейді, ал елдің 70%, кем дегенде 70% қазақ тілді уже. Олар элитаның тілімен сөйлемейді, олар қазақ тілінде сөйлейді. Біздің билік соны түсінбей жатыр әлі күнге дейін. Олар әлі күнге дейін өздері де, мысалы, Астананың барлығы, олар тек қана Ресей телевизиясын қарайды, Ресейдің газеттерін, журналдарын оқиды. Сондықтан олар орыстардың сөзін сөйлейді, орысша ойлайды. Қазақстанда не болып жатқанын көп адам білмейді өздері де. Шенді бола тұра білмейді. Сондықтан бұл жерде біраз адамдар ой сендер жаңа ұлтшылдыққа беріліп кетіп жатсыңдар дейді, артық кетіп жатсыңдар. Жоқ, мен бұл жерде ұлтшылдыққа беріліп кетіп жатырмыз, артық кетіп жатырмыз деп ойламаймын. Менің ойымша дәл дұрыс деңгейде жүріп жатыр. Әрине бәрі заң аясында болу керек, ешқандай жаңағындай неге бизнеске шабуыл жасамай, радикализм, оның бәрін шақырмаймын, бірақ айтатын кезде айту керек, айтып қалу керек, ұялмау керек, қысылмау керек. Қазақша қызмет көрсетпесе, бизнес жабылсын.